fighting ke ba pe ke mo ren sing we ni kino ya lam la rim tam ba shuwen na dam man tu thum chief minister mata dang tumba ko posisna ke posisna menteri kam ki tengah snow ke ni ke jing kaliang leader khta pinpai po Uttarakhand ro ke BJP ka yer ba nomor baki kaliang leader so ta di ko kata te apa goa pat kadai kata hi nomor ba hangtur kadon gane ken fighting te hak jing mi bon ki leader jangka parti kemot mentangi dam don biang hak kata ke bangun ke proses ke bangun hak rebuild biang ke parti macam nak senang biang nado nak senang Manipur kalong kum ne mau ngatrai ka jingdon gane ka neda pi ka jingdon ka neda kamot uhi manta la ai bori hadu kat ne ba kamot hapon notice de kamot siong no ula peniak mo so kita ngin ha perkhat mai kum no ban ne ban ya counter ya ke BJP namar ba kiwi state lese dawan kuno parti na per re yangi ki jalarit tengah song ya perkataan nomor ba yo ki wanra ki ai ki ban kata ya jagun di baritu menakani dang menen mencisngi dang keren po council session ya kejing tu banwan ra ke village council atau ni la don ki darbar snong darbar ni Betin yo kata kalau kebut banwan ra ke panchayati raj na kerpong dengan dek ngalakran pa haus kita tukum kita ke ni ha perkat ba namar ba ke BJP de ni la sutru ni kemot ka kwa ban pun so ba yu he pai kelum da salia ni ke pai ke bang ni ong de par majority mo de imat mat ya urut pai tamu so ba on bit biang he pai ni ha perkat ba kita Kabuk Palace Kawan Rashapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinking Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat Kiwe Ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPSC, Araja R4R. Pila Ban Yo Yeka, Na Kidukan Kot Paro Hashilong. Kalong kumne mo ko basmusi namar ba kipai pa hi kilakwa bakanwan rujunglan na try lada kitu ki MLA Congress kimpet na try nimdan jengar tapi chu arpulai kipai ba kina jingkarsian ko purai keseng Congress dan kumbang aso mentahi niya chirum seneng mudai tang hamalim basmusi kaleng saudong asor hakapsor kiba khamsa kandong ru kipai ba kidang ko ai Congress temasno distang hangi ke parti Congress ba kumnong in penklani ke parti kumnong in lecho pai ba kumnong in itu ki policy ki program juni mau pai ba on smot hu ya jingdan kami ya Congress ka daw ki bubun ki daw nomor ba pinga treka jingba klahi kalong ba nado bangitung prime minister ini tung ya ubreu ubahok Manmohan Singh ubreu bla treshito melonda pun mental ada ke BJP ke yo ban kamnya kini ki jingkiu kari India kedi ki policy jong Congress tang bakalong ni yo prime minister ubreu becarcar ubreu ubamnang ban ai kata ke publicity lane kata ke jing to sopai ba kumbale mudi lada pi ya ko nujori ke jing trai Manmohan Singh bermudi na trai lada pi pe ka roi ka par jong kari na trai mudi umkot kan Manmohan Singh tambo mudi pat unang ban ai kata publicity lane kata ke jing mo ban pan priang ya kata ke khubor jong u ba ki pai ba ki ne pin pe menta pin pe pori India menta ka jing kiyo ke jong kerdu kam kejin kiyo ke marbang mardi inflation ter tengbe unang pat ban pen be ki pai ba na kani katai le pin pe ya kapor Congress hakapor ba hakaparthai berkoi ka dor chapum phniang ka kiyo ba re sarkar hapo kejin yalam Manmohan Singh ki khlam nyat ya tu ka jin kiyo dor kaleng ka parthai so pai ba
Pinpay akini ki banai ki senam maladap. Ka dor jong ka petrol jong ka diesel keleng ka partai ka hiar. Dari mudi pat ai kata ka jong motoy pa iba. Niat pe chok pa iba. Ya kata. Te kum kita ki ki policy lesi upai ba ori madang sutu. Re ni bla de ki nong thawai ni sutu. Lada ka ri menta ka ri India menta ka lakio. Habar khoi kilian ki policy ter kam ju Congress. Economic liberalization. Kini paru khoi ki policy jong ka Congress government. Pinpay kita lalong markang pong ang kapor mudi. Tikani kan sa simpor so katukan nesnem ba upay ba ang susmuto ki policy jong umudi bang talas ng kata ay upay ba. Pinpay manta kitong kini ki scheme ki balale ka sokar. Sim na kung kani gabang yung kata kabalay sis pasin ni KNRG. Hakani ka COVID, hakani ka lockdown, lada day ba kamdan KNRG, buno pa iba sino kandang leto. Tementaw kamu di, pinpay uto ka food National Food Security Act, ban pay bikilong niyang nausam badang kinyo ukaw hakador ka ba kamduna. Kadi ka sa Congress ka balay, ukaw laitin ka, wat kamulo umanta sikilo, pimel laitin ka. Kita kiki balay ka policy ng Sorka Congress, ka ba mentor mentapat, mo nomor ka policy ka simpor, ba pinyo kahit yaw so. Dalam terisitam da sen Congress Shipusnem, nadu arajar saw, hadu arajar kat saw, dalawan budi kamut kini kisnang banyo, kejumato yung paiba o modi mudi. Repinpet mentapat, new presnem sunshar modi, pasang hiyan. Kejingkerdo kam kerdo campur sirkai. Pinpet haka budget, ya ka, bapenang pisa nam tanah pelajap ka nena riji, lapan hiar hado daki pokror. Pinpet kejingpet mang pisa ya ka puli putila, hiar di kum kita ki suki upai ba so soto ba plan ka BJP kamle ka sarkar ka ba an perkhat kita badon ta kinongrim ki bchingai ban pe bisulong short term benefit and in the long run in the long term ba upai ba so